Ang ilang konstitusi ay election ito karuhin diskursin de lasi hadim jo matang selesyong akabangi perkat na kalian jumiru yano uba kampiang ay kanidi bagin pa siya kadika by election ki aspiran kia buon tenrei kumongopi ngindang eksemin ngindang parti yano ki ba kampiang ay ki ba nila aman pa ke hinsa ngin seperti PSP ngin penye kata terbelakang pi ke election de banong ka bajen kam budon election ada election ada pi ong ka by election ni kanu election mut ba sudah ke ni hap menteri stop na kalian cumi ku ka partiru kadang ba min hina kanta panyo ikcija na kermen skem ba ka kam ka ba mitre mentala katus den na kermen skem ba pa ba uskupu ujo i ke kidak ter komplekam joni te na skem hiru ba lembah kakap kumbara ong kaktin ai ba kakap kakren kamjam ni kaktin dengan kermeskem mau pai ba kam stam pan pek pan bisari ke na try ka jigman toy ka way mentak pending isu ka mengidon ka way ka ILP ka baar ka tu ka language ka bangangai i baladang idon yo UMP la jong da ka budon sama utru un push na kermeskem kalaban ciakoy te la dingim don pat ngin ong kumno ngihapan yalek mangi na ka government ngihapan organize UCM mangi ngihapan yalek na ka pos kapor den lai ngidon atat saya UMP lajong na lor bingilaya pas ka tu resolution na kerbet sket ba kandon ka plus point yang ta bang unresu ka ju kapor ka parliament